On e chom marog e sibiril, gwirio, poignoan et on e chom e sibiril, a poa maishu a skol gant en, moa ke labou. Setu vazad de la varedin, mat va vaut, a gwell a peus dovar yo mont var ar suk. Piyo da poense, gwirio oa marea da dud, a ea var ar suk, e sibiril, so an tek kafichen kleder, setu on est da poense e sibiril maria da dud a ea da Goussainville. Setu oariez da von pe gwir eve fretet an autocar prijan, laquelle a valizen va an doen hag an route treuzek Goussainville, an dreiz o toz vraiment kechemant da baris. O a sezoun a yo a paset mat a voilar, pe gwir e moa en tom deskadurez, an be lakiet da poez ar suk, ok, rebouner an labour, a poa echu an sezoun en tammig a rao gwellioù nedelek, pod an usine en doa goulenne digan eom, dosta evichek un ammenad youzom kontant da jom zuz un mior, evit kempen renka skubatou an traokia. Setu pugwe oa den e ben e gortoz an amant, an chomet. Yame goudeze, moa ranken mont da gemeret an train a doa devil ar vechkenta. Ruz amman, oaz oa bet un an a deuet da Ambrook a anant, betek Montparnasse. Setu bremañ, edon azezet var a valizen goat, ken kaj oaz ma zachegat an l'air, a choujit ta e va gichen var erban, oa deuet da azeza a er blempen. A ounez a yo er blempen a blemoir dihi erzi a hirie, met da poense edo a riskia, ve gwelet nimi begevout tou. Men ne ket meket e pokez pot bevar a suk, a yo avon da gozer gant ar blempen ese, ket a bras oaz ar barizian ez ken a bras. Setu ben a fin, oan savet en train. Met a poense oa ket anno di an TGV, a choujit ta, pion e a deuet just da azeza faz din a blempen a moa gwelet var ar c'her. E ruz amman c'hoaz, e moa ben chouj prena ar gazetten, setu moa gellet kuz a ziskwarnioù preg ar gazetten. E an train treuzek roazoun da treuzek Montroulez, hag enon e choujal divar petan el chven me kozeal gadouman. E zien ket da goulenn digate a brao an amzer e di cherez pouten din fea moa nimi sellet gra prenest. Me ben a fin e dom toz da en gaout e roazoun malavare dihi mat sal. Kontant non da rei dit er biliet ar villur, nimit e rankiz sevel en tammig da losten. O moa ket gwele kalz a dra, nimi e vorzenou en tammig. E pen a goude, men gaftin kichen sembriek en ton mengaret, malerve di an tolse, o an prez da rei di, me a biliet da don villur. Nimit de ranche sevel e losten, en tammig, memmes en tammig uellor. Tapet ar biliet, e doa savet e losten, moa gwelet e ven a glin. A bremañ, me bremañ oan deuet da ven kalz ar diesor. A pedon e kouitad ar gar divezan, to dija di ar pontou, ma lavar e di sal. An prez da rei di ar biliet da 5.000 eur. Ni minue e ranche 10 kwez din, e pler oa bet o pere di an appenzit. Laket ar biliet an tolse e fous ar zar, me az ne ria seur de bet. Adeo a poe oan paset va poun ar pontou, e doa tenet ar ridoch hag edo e sellet dre ar prenest. A pedom just var ar poun bras Montroulez, edo la ar edin mat, sel mat va bot. Ahe ma klinik skoat zero, ahe un bet o pere di an appendicit.